Saudijska Arabija i Iran najavili su obnavljanje diplomatskih odnosa u sklopu sporazuma kome je posredovala Kina. Neposredno pre toga Rusija je doprinela obnavljanju dijaloga između Sirije i Saudijske Arabije. Prema američkim novinarima, sudeći po ovome što se dešava, poredak koje su Sjedinjene Države uspostavile na Bliskom istoku počeo je da se ruši. Uspeh američkih rivala svedoči o diplomatskim neuspesima Bajdenove administracije, piše izdanje Epoch Times. Pod Bajdenom Sjedinjene Države su se efektivno povukle iz bliskoistočnih regiona, a Rusija i Kina su to iskoristile i promovišu svoje interese, a njihovi manevri su veoma uspešni. Moskva i Peking svojim postupcima potiskuju Vašington, koji je potrošio 20 godina, trilione dolara i hiljada američkih života da bi stekao kontrolu nad ovim ključnim regionom. Akcije Rusije i Kine iznenadile su Sjedinjene Države. Amerikanci nisu očekivali da će se Moskva i Peking kretati takvom brzinom. U tom kontekstu mnogi analitičari vide preduslove za veliko odvajanje celog regiona Bliskog istoka od Sjedinjenih Država. Konkretno, ovo mišljenje je izneo politički ekspert Brandon Weichert. Moramo da vratimo američku proizvodnju, obnovimo našu industrijsku bazu i donesemo tehnologije četvrte industrijske revolucije ovde, a ne u Kinu. To je ono što možemo učiniti. Tako možemo da pobedimo Kinu. Tako možemo osigurati da će sledeći vek biti američki, ali trenutno ne preduzimamo takve korake i zato gubimo, zaključuje Weichert.